Ngithanda ukuthi-ke ngikubingelele khona la ku-Big Space. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nendaba-ke ithinta ezediski, iy'ndaba-ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Ngiphethe-ke la indaba-ke ezahlukahlukene, ngiphethe-ke udaba lakhe lapha uMsendami, umdlali walapha eZimbabwe, kodwa-ke odlalile Orlando Pirates yakhona-ke la eMzansi, and ngiphethe-ke futhi nodaba lakhe yena lapha uThabo Cele, umdlali wamakhosi. Kodwa ngizoqala ngaloku udaba lakhe uMsendami. Umsendami-ke ushere udaba olubuhlungu and-ke udaba oluthinteke inhliziyo zabantu abaningi. Umsendami-ke uveza ukuthi ngenkathi ejoyina Orlando Pirates ngawo-ke lapha uJanuary, uthi ngenkathi eqeda nje ukuyijoyina wabeke selahlekelwa umntwana wakhe owayena 2 months wentombazane. Uthi-ke ukudlula-ke emhlabeni kwengane yakhe kwam-affecta kakhulu and akakhonanga ngisho ukucelebrate nokujabula ngenkathi iphupho lakhe lifezeka ejoyina yona Orlando Pirates. Injalo-ke mbukeli udaba-ke nje lolu olubuhlungu oluthinta-ke yena-ke uMsendami and-ke lithinteke nje inhliziyo zabantu abaningi khona-ke lapha kwi-social media. And if unothisa-ke mbukeli yena-ke uMsendami since kajoyina-ke iPirates akaperformi ngalendlela ebelindeleke ukuba akaperforme ngayo. Akusuyena lo Msendami esimaziyo lo walapha kwiMarumo Gallants, kodwa-ke siyathemba ukuthi-ke makuhamba-ke isikhathi uzohila kahle and-ke uzobuyela ebeyilwa Msendami esimazi lapha kwiMarumo Gallants. Ngidlule ngelapha kwindaba-ke ethinta yena uThabo Cele nayo-ke iKaizer Chiefs. Kunodaba-ke lambukeli olungemnandi and-ke lolu daba liyashaqisa nje, liyamangaza, liyathusa, lithinta yena-ke uThabo Cele. Kuvela-ke la ukuthi-ke kunama possibility ukuthi-ke uThabo Cele eyishiye-ke iKaizer Chiefs ekupheleni kwayo-ke isizini. So mabeveza-ke laba veza ukuthi-ke uThabo Cele akekho-ke happy lapha kwi-Kaizer Chiefs and babeke sebeveza ukuthi-ke uke waxabana-ke lapha no-coach bayo-ke Kaizer Chiefs ey'nyangeni ezedlule. Yena-ke lapha uCedric Kaze naye uBen Yusuf. And baveze nokuthi-ke agent yakhe yena uThabo Cele ibisikhulumile-ke lapha ne-management yayo iKaizer Chiefs ngayo-ke indaba yakhe uThabo Cele ethinta-ke ukushiya kulona-ke ikhosi. And-ke mbukeli-ke le ndaba yakhe uThabo Cele nje ithuseke impela-ke iningi labantu and iy'ndaba-ke lezi ey'trendayo okwamanje-ke bingakaconfirm wale ndaba iKaizer Chiefs bingakayiconfirmi naye uThabo Cele. Indaba-ke nje esengamahebezi ama-rumors and-ke if ukhumbula kahle-ke mbukeli uThabo Cele uke wahlala-ke lapha kwiKaizer Chiefs engadlali and bengenayo-ke lapha i-injury and lokho-ke kwenza ukuthi-ke kube ney'nsolo-ke kubantu abaningi besola ukuthi-ke maybe there's something eyenzakalayo. Yizo-ke lezi ade ngiphathele zona, ake ngithi-ke danke ngiyazibongela.